Apel srpskoj vladi. Mi pozivamo srpsku vladu da svim građanima Severne Makedonije, koji se izjašnjavaju kao Srbi, omogući lako, brzo i praktično bezuslovno dobijanje srpskog državljanstva. Ovo bi bio, da kažem, jedan korak zahvalnosti svim našim precima koji su svoje živote i svoje rane uzidali u slobodu stare Srbije, to jest Makedonije. Srpsko državljanstvo za sve Srbe koji žive u Severnoj Makedoniji način je da se zahvalimo i srpskim vojvodama rođenim u Makedoniji, o kojima ćemo naširoko pričati u ovoj emisiji. Srpsko državljanstvo za Srbe iz Severne Makedonije je i uteha svim Srbima u Severnoj Makedoniji koji su, uprkos zabrani prezimena na ić, uprkos deportacijama, iseljavanjima i raznim drugim pritiscima, ostali Srbi do dana današnjeg. U sklopu te inicijative, prvo što država Srbija može i mora da uradi jeste da svim starosrbijancima, svim građanima Severne Makedonije koji se izjašnjavaju kao Srbi omogući brzo, lako, nesmetano dobijanje srpskog državljanstva. To bi bio prvi mali, ali veoma značajan korak u ispravljanju ove ogromne nepravde, jer krik i vapaj duša divjunaka sa Čelopeka, Kajmakčalana, Bregalnice, Kumanova, Bitolja i mnogih drugih čuje se do neba.